Изджите в банкетном салоне Ешеляда провели ифтар, посвященный 80-летней годовщине депортации крымских татар. Присутствующие прочитали молитву в память о тех, кто погиб в годы ссылки и так и не смог вернуться на родину. Инициатива проведения ифтара принадлежит женскому журналу «Нинкиджан». Халқымыздың ярысы шу өлім жолларында елак болды. Ve оларның бұл Рамазан айында böyle хайырлы күнлерде бір дуанен, ясинен аңмаға істедік ve сүргінліктен сақ қалған инсанларға саулық, сәлеметлік тілемек ve олардың хатırlaуларын dinlemеге істедік. Ифтар организовали общими усилиями. К инициативе присоединились как предприниматели, так и обычные люди. Ведь депортация – трагедия, которая коснулась каждой крымско-татарской семьи. Біз Өзбекистанда доқсақ та 79 сенесі Қырымдан текрар сүргін еттілер. Біздің сүргін еткенде 79 сенесі бізнен анам бабамда бар еділер. О заман олар енді 3-cü defa Қырымдан сүргін олынған еділер. Олар 29 сенесі бұларын бұл коллективизация деген бұл заманларда сүргін олындылар. Қайтып келелер де чөл тарафта яшайлар. Ve 44 seneye kadar şu çöl taraflarda yaşap 44'te andan bütün Хорантанен сүргін олыналар. Менің анам Катибе Булатова İslam Terek'ten çıktılar. O 2 yaşından oksuz olup osты, Ogi anayla osты. Sürgünlükte de Ogi anayla çıktı. 15 dakikanın içinde o kart insan ne çıkaracak, ne alacak, ne edecek. Anam her sefer aytaydı. Ayıpta olsa kotumda işten yok edi diye. İyun ayında gelip çıkarlar Ural'a da kar edi deydi. Ve bütün ballarını su çıkarıp olup dağa alganlar. Derek düşkende de biz başta anlamaydık kaysi tarafka düşecek deyip. Pek çok ballar işte o dereklerin aslında kalganlar. Bizim belli yazıcımız Timur Darcı aytkandayn bütün nesillerge bir takdir degenden. Adına судьба на все поколения. Hepimizin başımızdan bu dehşetli analarımızdan, babalarımızdan, karbabalarımızın başına kelgen şeyler hep çok edi. Buna endi biz onların hatırasına bir duaçıkları yaptık da onların andı. Yatkan yerleri cennet olsun. На ифтар собрались около 100 человек. Среди них и те, кто лично пережил трагедию депортации. Мен doğma Kırım Tatarski sağımızdan Ahmetçi'nin yanında. Düştük Oral'a, город Краснокамск. 2-3 yılında bulduk. Babam armiyadan geldi. Biz kaçıp Özbekistan'a geldik. Ben 50 yıl çalıştım. Hoca olup çalıştım. Bana отличник просвещения СССР. После коллективного разговения перед гостями с докладами о трагедии депортации выступили известные журналисты и ученые. Гостям были показаны материалы, собранные исследователем Зерой Бекировой в ходе экспедиций по местам ссылки крымских татар.